TV Western program y'abahindukira usibire kunji amshimira Mungu program yeji ibiro izuba rya Sunday shaha inaze cyo ndabetse ko mujuni kandi nakushimira Mungu nakwakira kuba kwa batu gitano ngo kwanza uzi program yeji yiturukitaya isabantu okukira munonga abine hibakire abine kibarabire mu cyango kandi abo muntu ari kwasa kureba kagere cyegera when it is on atwara umushago kuza mu district ya Lyantonde na sub county nayo mbajeta Lyantonde umurukano bagweta Cyorobo biworobo kandi akaraka hansi raheta byanje natayiro umuntu owabiriho politics oburi Lyantonde tunga district no speaker okumanza kandi politics akazamu kumarubire buringo kuyaheza yahumura yabo mpinji yabo murisa no mpinji w'umwana harengora hango umhinji w'enyanya narise nkoko harengora hango arise mbuza arise ntamarisente so no muntu ry'umuka kandi urukugasira community muntu ubona yitwa Mukuru Ephraim Kamusha reka mwakira ha program standard nakushimirwa munonga Mukuru Kamusha program y'abahindukira niye nakira ncara Betty kana ashemerwa nanjye kuza program weji nkamanye ngo ni abantu bakuru munonga mwinanye hata ndamango nguzire program niyo yakomeza ngo kuzire ninga no cyehuru no cyehuru beno shoti tinga kuzire kushikoko ngati kandi ubu nazo program y'abakuru ni yananye kuzire kandi mbene kuba achuzinjire kuba retired norebe program ne yaba retired so ubu abe retired nchimasa ngo kuzire ngongada kweningira ubwire bushikire twindure perception uko abantu maretiringa bahwireyo batakine cyo kwasa kongeraho konkana byembyo bakaba barebe ito mune utwagira mu politics tukaguma twinamu aka civil service kugira ngo amyaka nkaga ushoboye kuba wagira gukora ibyawe myaka nkaga haza na mice haza niho nico natagetingire myaka nkaga yo rukureba ko kukigambo mbagambo irebe kaminji konko kutuza kujitura kureba muri myaka mike ukurugero bwo watandika gukora koko watandikire kare nubo kuziruwire urinda mbwen hati iwo yine myaka ingayo kazarwa ryari abazire bawe nabahi kandi no wanyu ninga ngazarwa rukumwe rwenda nkaga na mukaga tata umugenzi bakanga mweta Karuhanga Edward Kabengo mawe bakanga mweta waroho mweta Kandunde Aida tata kana azarwa Rwambara in fact niyo twafurikire niyo akamfura tingajya mu ngafurika ngo ngija kunuya nganye myaka nkamukaga niyo twafurika muri abana bange katuri abana twaturubana ngo makatwaza twasigara abana bashatu ro kubanza uri wa muhero niyo kubanza so mufurukana na bagenzi babo bakaba takabayeho ukuri umwana umwaka abazire babo bakaba ari family planning ninga yarahanga no yaba ko yabakori so muzire yaza kufuruka kwisha kuno Lyantonde akana akora cyakara umuntu wa muringo cyeka yanyekanisha kandi umuntu wa burijo muhinji abajungu hano babeta ba peasants itakashiri yafunda Rwampara kwisha Lyantonde kose Rwampara itakara kafunda ngo kuchikumanywa ija kuno kumulitaka yarutunga yatandika so obukawa tandikira ishomero hapana wisha baratandikira nkaritandika kuno katanchara buyanje primary school aho kuwaheza naragaho kose kandi kiburamu mashomero mu gakaga gumire nangwa no kwa imwe akari cyabwo primary school ngashomerayo tutamuze bigire shacho wiro enseketa rumbantu benji abantu bari
nkajya ngo bakaba bayine ibintu bajya boro ito twatime ibintu ngo eventually ko nakina ko P5 naza Lyantonde primary school St Martin naho nakoreye P7 okay wanyuma ya primary watoranye primary naza Rutoma ya Kashari niyo nahereye senior 4 okay then hayangije ndagereza mbara high school naza Rutoma Zambara high school yes okay haba huki wanyuma ya senior 6 tubiratambwire jyaho konka nija naza nakawa nashoma diploma yaki ya accountancy nija na kuna herzo kushoma nija naza mutamu kanso ya Lyantonde waza muta unatunga umurimo muka accountant kandi tax officer nakora hini akankena ntunatungire calling ya politics by then kandi acting na town treasurer naragamu onka nkazo politics ndamangu ninza ko mu service ako by that time chikanshi chizibwa kuba kansara kandi kugaruka kwa umukozi wa government itekara kaza kenshi so waba kansara wa mwanya ki ngani nzukire Gombo Regi ya district ya Rakai yes ori kukora nka tax office ata amuri town council ya Lyantonde substantive kandi acting town treasurer okay then wire ngomwe waba kansara wa Lyantonde aha district ya Rakai yes echo wachikora kumara wire bakwingarasi of course it is kutwawe twazayo kugom actage ya chenda nena tukazumuka ruchenda na munana kutwawe tumazire emyaka nk'ebiri iteka barihinze akuba nabwe no duty rarinze kuhindura iteka kuba twabuza executive that's when you would resign akuba executive obiro work permanent job kare hono mushara yes guru kwingana ki bakama tushashira mitwara 5 1998 then ogwabe no koranka acting treasurer zikazi ngai tumwe mitwara 2 na mushanje guri yagwa muhango ukagura muhango gukaguba guri mushara kunga shigwime bwino bwire kwingana ki guri nka permanent kashi of course politics the political appointment yitu ya local government kiri myaka by then kiri myaka after 4 years nigaruka kushaba karuru kubara akakweba akakwa kubara kugwise watawaza kusharerinde so tukazamu na serving emyaka yanjye na nka secretary wa finance Rakai tamu kuyahwire my chair yazo mu karuru bamusinga kuba musinga nanye bansingira of course because it was against our government. So the coming chairman you will tarampire executive kunkash kuwajira umkarunka kasra niona nkarabano opposite and incidentally nganye simbira abo member parliament 2001 ni 2001 ke simba nkasimba ka member parliament wa simba noha nkisimba nakakoza na naye bari chamuzigita kakoza yabasimba yatsinga kunga kugira ngo I was doing well nga kansara comment yanjye isavingire ubwite karata kahimshe ngo wa Zimbabwe wa kansara to ko Zimbabwe member parliament iburiya tukabanza parliament wargo mu parliament dentro ndaro ku government so ko wagera kuwaza parliament kuba kusinga kuba nasingwa wagaruka hanso mu kansara abantu banye bajya ngo no we can not lose him. Sure. Yes. Charebeka kiri okay. Chikachiri okay. Kana ara bano opposite. Tuwahurira yabanka demotion. It was not. Waraba. Akwanka anomanyaro iki cyangire birebi. Umuntu na Zimbabwe MP. Just kwesimbaho. Nera abantu basabwaza. Bakweteraho na lebo uchamuka. But ideally you are not yet honorable. No, tukajiri at that level. You are not sure.
so nyunga anjira cancer no nara isimbira abo mu parliament substantively ngande cancer so kuna agwire na garaka level ya and people didn't mind about it wahereza abantu ba nazayo kandi champa opportunity nyunga ni muntu wabe nakunda kushoma kuna agwire na garaka yo kubagura compare executive the permanent job. I looked at myself as somebody who have been redundant. Nateka teka nawe nishabe garaka yo ngaza kushoma ini jambarara na enrolinga a degree course Mbara University. Okay. Yeah, najishoma najize. Over cancer. In the cancer. Sinenda letamu kuya betaka huile. Kan hija ibyo kushaba district bagabo babitani kiriho. Yari Antonde. Batwa district. Batahibanje bande abaja no amangas. Nureba system wo bakabaja one of you ababa liyo ba councillors. Nimo mukora interim government. So batahibanje. Ninyi bahanze kureba ngushimire ko bacyamana. Ninyi nabide interim chairman ukubanza wa Antonde district. Yes. Okay. Echo interim ya marubiro burkwengana. Katwara ubwiro buke I think nkameze nkabiri. Baronda Karuru. Akuja ngwitwe 2006 obwe tutaragire mu Karuru. Niyo kandi ya university n'ikushoma. Kandi batahibanje bije mu Karuru. Nakwenkara bo 2006 nagawanda bereho an opposite. Nka councillor still wali Antonde sub county. RS5 kandi niya district. So atkubaranyira Karuru omeza abiri hariho owabe isimbiraho nkamima parliament. Umwiro obo n'utwagira mu competition wakaria ground kunjiza akwanyonga indana fresh kandi we abari mu Karuru. Abantu no mumuntu kakubagwire kandi babamuhinira bime sympathy y'empango. So akatusinga yaba chairman twagaruka mu council bajangu no bara chama kamushogo bamusingire still can be our speaker karuka kakatangwi abagirizo bakagezaho kunkana we first time karaba hano opposite wa speaker wa district ya Antonde ukubanza. Okay. Ngagisalinga mu myaka tamuzishatu kandi zona nganda bahano opposite. Okay. Yes. Finally chakuhire munenji kwa bintu urabahurira no opposite. No manya competition ni chakuhire mu politics n'iki. Ara ibindi bikwa monotonous. A person who likes change. Kugira ngo naba ndi umwebembezi hari binyine kwindura. Kana hari byo kwindura batakwindura abo opposition y'uru. At the moment, no local government act ninga decentralization tunga bargira line. Hati twachibasa kugiye kitwayicwera munka ka district. Ito twabitorera kai. Hari ibintu nyoye binateka tekire nk'umuntu. Ndi secretary wa finance. Ubwo twantuhise umushuru. Kunka kunabire secretary nashanga bya bicamiro umushuru. Umushuru nubara bagwiriho bakuteka teka ngukagutine mu gasho. Ukagwino mu gasho kunka sente zabizirwa mu bingi bakabaziba. So ngateka teka nagamba na chairman mukamanje executive. Twaje ngo twantwenda kugira umushuru ngugasira district. Twine kuhinduraho the way we make tickets. Hatkari bakaba bakora open ticket. Bahandika beta bamugirikire mitware 5. Kunkumu kawunya ngona ile tickets zona ile 5 ile shaka ile za gumwe. Achiko wawe ajata icyo kweze 5 niki. Nubasa kwa yonke biri nanyo kwampa mutwaro. Ninga gumuka ampa mutwaro. So at the end of the day shanga district yafe no mutwarena. Yiwenya ko musoro wa hebiri kunka government yatunga ho gumwe ogumwe gwa gumwe. So kuna shebe na jatu no reka twore ticket iri yananka
abure komushuru by then tukanza kusoloza miliyoni bishatu na nkaga kunka by 2001 umushuru kuza kurgaho John head tax ekergure jute tax umushuru baza guyaho raka district ka 1 billion tutahindura assessment so shanga such initiatives current system zigumire gukora kuyaho ine byo kubasa gukora locally for example district ya Hwerwa mweta ninga shi ya kandi kahwerwa taro government iri ku budget ine sindi irizo no baciye amani abantu makuterera mamangu niwo mukama wabo niwo bakushaba buri kimwe kunka unfortunately tone cyo kubasa kabakora akujya mutayine mushoro toine sindi isende zikuruga Kampala ziri conditioned nezishomero nezirwaru nezorugudo kananka kandi zutikuma ibo toine sende zo kutweramo nkezawe utati tukatukoriki no ningira mwahurireho ngo izi ihunga ndetere byaro hora ngomaka ibigwereze ngomaka gona gagenzire akatindo kananka kagenzire kungirizo ba district zine capacity okay hati harho atekeje area yitu ne area eyomiri yomushana no wasa kushanga government at the moment itine yo project eri kujya basa kutandira echo kunga wuri umwemezi nandi chairman for example no basa kuhandika projects zawe nuje you was defending you get a special grant ibito amuri bito abintu teka kandi ibyo utakora wuri speaker kuba it depends yaba chairman cyari kwenda ninga cyari kwenda okay kuko twashabira karuru abantu bari batatu fo kandi twari muri kansara tuyakine makuru twacho mutwaragamo washtam nashtam bashku washtamire bwebe bwabeno yenda watunga opportunity yo kubikora imwe of course hata itushikire ntubikora at an individual level okay yes nyonyine belief for example ngubona umuntu owakubayininga hika nkabiri ahakwe ashimire kwata miliyoni ezetaransi 10 akazi investing mu mezi okhavestinga mezi hata mezi no harvesting nutimba damu enjura nebwa amezi nagaza kwa mezi nagatara bahuburizo kungato kumushano gutubiturumu ohuri abantu kubayimbarira uri umari unashaba mezi echo chikabe nchikoraje kuntu basa convincing government aikatwanke excavator district farmers bakataha mezi bakata mamashita buri umaka yitimbira ki amizaho ako tukira level nyum belief yangi ikira kubinyenda kwindura ngo tikumara kujya ngo umuntu wene hikatano ninga 20 nguko kuwagamba zakashagama za mpumude zaka ari bisende zunga tuzikuza kumumara especially yana lisa ente umurije ndishe tradition uriaho ibintu byo yiwe tikasantu subura zigenda zikiya zikagaruka hika 20 nuza kushanga zari sente actually shimiko no lisite mu inteka mushanju atamost hika 20 yes hakuba ito tuyino mushana ubyasi to kuguma kunkende 20 umuhika 20 ezubura miliyoni 800 at the moment na hatarumva reform kandi ubwiro bwo bunyasi bwo kwaburuho tumuka ushara mukakora he gashobo tutuka cyane beje ko bunyasi bwitu bwonka bwafi tuyijuize gashi igashi to kugisharika kora he twatu yo koresha tuyinde kugihinga yes so meaning ngo twatu yo kuhindura cye cyanga 1 tuyinde kuhinga bunyatsi 2 tuyinde kugira amezi kandi tukargera ya gender traditional rate tukazikingira tukabasa kusavinga itaka echuma umuntu yayine hikabi hajata kankoreho hiki nampi y'umwana kansigaze hiki 10 mbenzo nahingire ndi akotokuza kugira hikabi ukata mwenti 10 zikakwebyo kurya zikashashora fees ni ukasigara biki okay yes so iwebyo wabireba washara kurubwa ku bitandiko wawe
nyoni of course ngabitandika kandi I'm moving well. hati wabitandukota habo uko yetebekanisota kurugaha kutandika ejo farming uko ibintu by'uriyo n'ugamba umuntu arikuza kutandika nano yitaga akasente ati ejo kwanza kuza kutunga eri itaka ryo na ryonka no yitaga sente ati ayitugambira ni witaka garatunga kandi ngarumura waru tungota sente waziha hiyo ko savingota ubikahota uryota mwe twaguruka konka nyundi muntu watandikiye kwekorera nko musene ya kabiri wakora ki nkani mpinga nishubura uri umwana w'ishomero ndi umwana w'ishomero kandi uri mu boarding nyine riko daha ngo nkandi umusini ya 6 kutandikira nko musini ya 4 ngamba nyina bakoze aha bakunkorera kandi ndi kushoma tugere mu mbwijwira habo kuba umwana w'ishomero egene rya ntonde kandi ushomera mbarra ashonzwanye nkimanyisa ntoka aba mu descora none urarayo namuyona so no basota kuhinga iwe sente zo kuhinga nuziye atobiro ubwo ntukorrebyo kikanchitenga just obwiki reba waza bayirewo abantu bakabijo mu ndende mirimo ko embija mbende mirimo kikachitenga umuntu kumukungisinga wiyo bukaburo hungu umuntu akarga nangazi arwambaro ko kabare ayija eje ngo mu January ayija gamba ati yonyenda gukora atwonka data ha Christmas so ecyari kinabe nyine kora kwakuba kutaho situation akatungo wese ngo byakora nza kuya musende kandi nza kumishasha ranga kampe mbabazi abantu bandiye mwico yes that's how you used to do it so ko hinga ki nka twatwinga bagitegoze special za cabbage nkezo ibihimba ibicyori so no borya ishomero no shoma abahinzi kuno yabari barebera ibintu byawe utuza kumurushanga bya Yezu ibintu byera okay nchiguruka ishomo na yende bicyabaho kikiza cyabaje prominent kunagiye nakawa akuba katareka kakata Kampala kuno bahinga nyinyi cyarura twara Kampala bahinga mbarite desende zabo nabahinga hacyaro ko bashashura bwa nyuma yo kusharura nabahinga hacyaro nshubure byabo ntwara nguzanje mbahasende zabo nanishaje nguzanje so in the process twakora tutyo ahinahereze kushoma hitakarkarkar kibeyo nyako ndi mutaunu kansoro gwengura nkaguraha naheza ku nkandi nkoze mu mwaka gumwendo kupaka ndo kora mugabuni hateka yanyu yekeringa obusedi aha nakwawo kahego nakwa nyinga hegura okay wagura hahango aha ngabanza nganguru tucweka iki kabanja ngabanza gura kataka kamili ntwara nesha twa chenda nene nargaho nagura ka cha miliyoni imwe n'ikicweka nagura ke mtwari kumuna mujanja nagura ka makumyana kureze kwa chimunetinga takiri ya Uganda no mani Maryland nazo wa landlord na mentaza niona ngenda kwegura nashanga nakize wiki 10 yampi yagibura yampi cyapa natandikira icyapa echo inewe kikicha cyanyamba itubwa akora twabiteza rakayi twabitira umutandu kanse byaro ni scheme byo kure bya sarero ni bwa bitaro ukono tyo kuboine cyapa so cyampolise cyapa kwakuri kutunga roni kuna kitungire tinahereze nacyo nakwezi na kitwara umbanka bakwaroni bambaroni wajikosetse kashi ni roni zo nawe kosaguraga amabanje amataka hata kuja gura kashara nikija kachi kashara umwana wanye unabegambiye ukajya ntati yitwe umugore yitwe nikora tureke kwese bakashi when you have cash which is not committed no be excited umuntu kwakubaye no bugenyi hari abamana bakukira uryata na hatano ni wano mango ine kasha twaha no shanga wiya hari
kunga ngo yine gonga kunga wano umanya ngo hariyo kubanja miliyoni abi emitwara abi notasigaza ikumeri yawe mwende ikumeri yana noraha eventually no hayetana kunga eri abiri nebe ine ki yakozire. That was my perception then. Nkwenda bazigura intakati. Okay. Nkanda saving sente kugira ngo nazirego. No, nyo kanzo banka mamparoni. Bachimparoni ni unakora kashara natunga karawe sasura banka. Songo matine sente. Kuna guzitaka ndio nyine. Okay. So bwanyuma yo kutunga go mataka wakora muki? Of course amataka tukaguma tugahinga nturisente bila like that. Nijito. Nyangwa tukaruzinga. Echo kashitandaka ochirwe mu kanso ningo. Of course kanso njikorire mu myaka atukunanye ni myaka 5 na 9. Kandi kanso nagihereze mu myaka 23. Nori most of my working time ndi mu kanso. Kunka ate yabwire kuba ashire kanso sente zabone bakantari byo kugira ngo bakwana n'umushara bwemba twaguye gutara makuru. Hakuba nyundi tayari ngende kutunga emitwaro nkaga ni ya speaker. Nihira kumanya umuyango. Nangwa bikasisikara cyuko twavuze na revenue na allowance tero. Buri akaro ku travelinga ubundi ushaze emitwaro 5. Kunka ate wasa kweza na meza ashaka zakatunga allowance. Actually nangwa kanko sumu gishogo. Naba bemeza kuteka teka ngo bazo mu councils bazo mu government kutunga sente babiyesasi. Hatecho nandwe nyenda kubuza kumurabe kwarabe hatacyo mu sente z'uko ko riho n'ugamba kandi bireba karuru kabire akasente na kansira wenka wa hansi nibe ahari kuza kuronda karuru mbenda gira buyahamu nibazigoba bata tareba kuzigobera hati nico kizigo kitkuza kugira umwihango abakwe bari abebembezi bona maze kwiruka. Because if you are sober, tokuza kwata sento kaziga birenseji. Iyo kasiga routine. Kandi atecho kirese n'ekitinde sakutwa mu nkabebembezi. Hakuba no kumuryo muru. Nuri tuhari yaja. Mushobora kuza kweta ubujinyi kuta kuza kumana mtwari 18 akwetereje. Akwito mpazo mu politics abantu bakabaronda kuri. Bana kamusho munasa kuturekera. Nuto bazo turi mu kansoni ukuhurura uhami. Kandi okwenda government sente kezi neziyabeneto konkeri izoba elizobe sente zikuje muri ku government ni nke munonga urufuteka teka munaza yo kutunga. It is unfortunate tayine yo kutunga ibyo gumuzaho munaza kwita mbuzanye naza kuzita karyanje ninza kuzo mu kanso abantu babisasite. Okay. Itoba mwe icyanga cyabe kitire tukantu muvugwa bade calling to serve. Kan nyonka nyowe right away from my primary ngani nkunda debating. Just kuzahari nkagamba you will get the satisfaction. Kungate echo na debate yo ngate kinu. No mkanso debate techibo. Ne techibo because the quality also doing it. Aboko debating atwarumu ebyo ku debating atubiruho nebyo ku debating sana byo tubiruho. Nabyo tu. Katwagwerwa ka natushumira hi tukumanya mukama tegetse. So ahogeriro mu farming utungira mu magobachi manya nako twujana nahigeriro mu farming aba farming yanye mbe ningitambuza na politics. It's not that ngu mbendi amaka ngunarga on politics zo farming. Akwa farming ndakuja ngoya ndikazitangira mu play kuriya mu secondary school. So I've been developing it. Nimbasa kujya ntebi nyine byona hindi mu farming. Yes. Being able kusomesa abana banje and very well. Okay. Yakuba nyina abana banje bana they are all graduates. Okay. Mine is real retirement. So hati omuntu iwe yoketebeka nsuti twiro mchintu wachumura konkane bwo wachumura wagumza muno chikora uwaguma mu system. Hati omuntu orokureba program wakatebeka nsato kumura ninga kabicara tanyenzi. Ati ninchira gambara abasigaza bato abo kujoininga service
ngo ushimire planning ya retirement the very day you join. Back appointment on that day. Start planning for retirement. You know, nchirizo sharing niwe scenario ekiri abasigaze baitu. Ni mutu mukakuze munonga munshase kuna kubanienda gamba arimo. Umurancho chatureta. Now, ebigenda abantu batunge mirumu. Konka society biye kubenda muri bingi. Exactly. Umuntu hataroza kushanga umuntu bamuhuru ma district. Museveni akagamba aba science. Araba kutunga za miliyoni. We can use that one as an example. Umuntu uri kutunga miliyoni na idea take home na inga miliyoni nkibi de mutwaro bachanana. Okay. Around there. Not more than 3 million. Okay. Kwa kukwata mitwaro miliyoni nezo. Miliyoni bine mutwaro chenani shatezi yatsigaza. Waza kuzitematema on what society needs. Ugumuntu akusivinga na mutwaro atatu. Banzurebe simu yawe. Your smartphone. No jangu negia sende singe. The rent. Ebyo kulia. School fees. Kandi chindi. Ebikiriya bya expenditure. Kutwatunjire salary loan. Which we thought is good for development. Hato muntu neyeja atunga kashara ke. Izo ryo kuza payroll. The bank calls you. Betty. Ria payroll. Dekatweroni. Bakwaroni. Roni etwale myake. Ezo kweza kwa. Eze myake itanu. Wiruka nguzigura poloti. Hakuba ibori y'umucyara nango ubundi abashijana mbo kwata umunonga. Ebere butwana taro umucyara taro. Aha ataza azigurira ayiruka ngagura poloti akwa girlfriend we. Naenda bombeke. Baturo mutawuni. Agenda yukanga bayaza kakoba yaza kahiyahirwa. Loni yo kumanza yahirwe mugura kapolo. That is 5 years. Agarika twali nije mi after yakom kwakana omwako kwakana. The same bank comes. Ngahatu na wasakora top up. Ngahatu na wasakora top up ninga agumseza jimarayo. Bamhakani karuni. Karuna kuba amata ku developinga proteri yaguzire. Na hwe ngakoma halfway ninga kwota. Na basakuta materials kunkeje tekwimuka. Tia myaka 10. Agarikayo. Yana hize second term ya Roni. Agarikayo mwaka gwakana bamuhara ndizo. Hobwenzo kikagama dress. So shanga ideally umlife ye ya waka. Ayombekire mwenzo. Yari womuji. Kunganjo aza nayi nabana kabana. Mbenda fees. Iwe of course you are an elite kandi umuntu ukora government. Bini kuba bari mu mashomero marungi. So at the end of the day umuntu mayo mwaka muri mukagutunga n'imyaka nkaga kandi ngo no gubonera waiza kushoma graduation na myaka 25. Hatkora nje habiri. Eri ukoze no mara ombekenje. Pya batano. Wasigaze imyaka 10 kuri teyaringa. Konka bano ine bana. Is there anything else you can do? Ata mazima wagala yakunugo. Now, what do we need to do? No, yochimputera wanzo mulanga ngo. Yes, watu ngomuno. The kakutanga na self actualization before you reach there. If you have your money, banzo investing on an additional job. Echo kuza kutamusende, nziza kuonyera ezinde sente nchakari. Tima wana yinitegereza. Abamwe they are refusing to invest in the villages. I believe ngo muntu ya mwago ku investing ngo muntu je kugura umutawuni ngo raro mwawe. Kwa kugura hika nango no buzakubeza. Aho kubeza senze ukombe kenzu nkeji. Umutahuni eventually no shanga wa spending a million igana. Tko kali million igana zigura hikezi. Umuntu okuzira hikitano. Kanye ngu yakwata hunangu inayazihingo mwana. Zaza amachiwaringe na wasakombe kenjweji asigaze hikitano. Kandi hikitano ziyazigumeze ga mufizi yo kushashurira abana be. No wara retiring na asigaza nini.
konga watandika nenju noguma nenju you will never give to the other even one echo. That is my perception. Okay. Yes. Konka shi ezo za bwaza kuzomucharo kugura 5 ezo za hikitano abana saving aho karukwinga ka percentage kandi kawatunga roni so hariho gotatunga roni wakabikira tanenzi yana basa kuzisavinga akaba hariho abatine capacity yo kutunga roni no katware cyo kureberaho yabatine murumo ogugurwa official oriko batine murumo guri official ayine kureba ingamuzi akwe example inakwane yaba ino murumo yes eh konka abatine murumo bari program abatine murumo ayine kurebera umurumo gwakukora akwa cyo kugira ngo toyine murumo na cyo is not an excuse akwa uri umuntu wo mwine gurondo kagukora no basa gukora konka gutari official yimanya kandi rijarija barebekire kuba bine bintu abatungire abatunje umuntu tabakozi ba government tabapakashi apana atkanda ububine opportunities zo kugira bakutunga ndeka turete cyo kureberaho hata mu areas z'abarisa bende nangwe rubakwe mbuziro byakwe ngo kura watandika nengo kwigana anigana twaza hari mnongo kandi wota uza kutandika nengo kwigana iraza no tugode akuba nigana nazo niki ahisho yes ona sho muntu weta kubaza kutandika nengo kwemo eko kwemwe that is another scenario ubona wota umuntu wa business konga waje tunaza kulise ngo nabari umuntu wabikira nyensia echo nacho twino kuchkwasa kushobora yes echo kutanga nengo kwemwe akwari to by the way tukatanga nengo ku njasi gazi likikumi tema echo nachwana ndakuchumesa abantu yes manya haro ati otine capacity no atabantu norebuye mwana ati nako kokakura ngo arise ngo kwajya ngo cyane cyakabimuntu ati umuntu waburijo nogu urikuba ino mwana wo mu rubona bashome mu primary tugo tukugambaho yes achikayo ngo bakashabate bari no president rajya ngo batahaka fizi ko kandi mangu ne bakaha ko ngane yemitwaro nkeshatu ushanga cyabikizo niyo nincha kubagamba nti wagenda ukagizaho ukatunga inkuko zawe 10 beka tuyamariye nubasa kutunga inkuko yemwe basa kuzara abandi 10 we actually have a real example here twagura hiko inkuko kedi akanisa no tukantonda umuntu akagireta tuhajigura imitwaro 3 n'ikicweka kuyakaya za Rwanda mushanga hakarumu ubukazi bushatu ubushaka buna nakamuka nakushatu ubushaki twaburi buriya twaburi katutaka nabuze biti twapeze nguko tukazi kanyisa twashomereho kare ari umukaza kubushira kana ashomesa roko chikena kanya pengoko nugihamahuri ne yatura nugagiyo ugarko jihagandi hati gatargayo hati twakize ngo kwikumi twajya ngo hatereka ina zibezo kurarira mukaga zibezo kwatura amukaga mukaga zibezo kutera amahuri ina zibezo kurara aciye koko nerara amahuri gatargayo yes right now tuzikora tutyo zatura umbiro bice tukatwine ngo kwigana from 10 in the period not more than 3 months hakwa umuntu gumwe zikarara amahuru ngaga zikarara ingo kuyine zikarara amahuru ngaga ziyemugwana 10 twazongera ganda kwaga kagabiro ziya mukaga zikundaga muhuri so at the end of the day twaje koko cyenda twazituno mu runyo twagera twagura 2 kroiras twatanka project yengo okay that's how I was started it's actually interesting yes all right umuntu nasa kubuza tezo muzaga turasita ko kweza kwaturwa you get an environment wotunga boxi wotunga kirangiti watshweta ushwekaho so that you have the heat umuyangwe uzitahira amushana bishikani ukenda kuboto tebiriri wajya mutoyine mu kandi ngo aho ujya
no much mwe between no Africa ningo mu Uganda we are not committed okuza YouTube waragana mahanga doshanga umuntu ari no bukoko bubiri na mangu niyo business ye abutaho mutama kungiwo uzaze ngoko 20 zona zitwa wakacha kandi ngoko 20 wazirisa umpezega mukaga wineme mtwaro mukaga umuntu ari mtwaro mukaga umwana uza kumbinga ishumi. Okay. Akuchenga. Hatu orhono gamba imwe bueno inada waduzoriyo no tompururo mukayawo. So ntumaisa ngo n'umukazi. Yes. Umukazi wawe noha kandi ukamushanga kandi ukamutunga. Umukazi niba mwetaro yagasha tukavugana mu ishomero Yari. Myaka ya cyendo Mu orevo mu erevo. mu orevo. Nka tukija kwatanaje nko muzacenda nagumwaho. So na wakaruto mu secondary. Muri mu classe imwe umwebembere habuze. Kamwe bembere. Mwayikirizana hareveje ngo nije kutungeka. Tukija kubaho bwanyuma. Tukija tukuvugana na Herzi haya. Wamushanga yi? Namushanga mu mbaromo. Tukirizana kuja kutungeka. Actually kija we aturaha ni naza kushoma. Mwajiro mukanisa mwategeka. Ye kanisa kija bwanyuma. Mukabanza mwatura hamwe. Hatogo mushiki ukamwaprochinga. Chikaba ubukodiyo abantu bakaza kwega ho. Tingu mumatinchi kujuka. Abantu mbena kwega ho ubukodiyo. No maha abashijoko. Baremireho batinuro kubarabukure uko baragamba bakatunga bakazuma. Tingu basaka we explaining. Inchizo ko natandikire. Ukaza kweshanga wayishanga no mukazi. Ona toino kuwa. So bwanyuma yo kutura hamwe mwija mwakora bya rufisho kuko ni ndiho inempeto muri kumwe. Nyangati kubokora ofisho kikija misho bunonga. Tukatwahere imyaka nkabiri ngashatu. Kwabana bitubona tukato abazire bakuzire. Waturana n'umwana w'umuntu. The first born. Wa maremya Manya official na yeye ile connotations. Kuba hakawire imyaka nkeshatu twagenda zo makuru bamutu official. Bamuhinzira. Okay. So atana nabi confusing official n'empeta. Empeta kija bwanyuma konke bya official tundi known. Ukabamuhira bamukire. No kuzuga njugire umunyankore. Ishwara uko mwino official. Mbweni mwija mwa weddinga bwanyuma yokuzara abana. Tukawedinga bwanyuma munonga. Hati kintu ekyo omwana wawe yatandika kuturana n'omushiki w'abandi ningashi umushiki wawe akatandika kuturana n'omwojo w'abandi iwe nk'omuzire nokirebo. Nawe kirigirira okubakitwara. Nabasa kutandika kuturana n'omwojo w'abandi. Ne omushiki w'abandi kunkaye yanjuri bamumanya. Ebya wedding ne basa kujja. Akubana bwe tushanyire weddings z'abantu bakuza matete bikanisi zine bizu. Yeah, today was reading on social media abantu baka wedding last year. Konkabati. Nyoguna beningitwa najanta bakwenda kumpana kandi echo mukireki. Abakuba tukusa kunyangu ndo mukazi w'umukunzire myaka ari. Nabiri mubibira kunzira ububwanje. So iwe noreba muri kirunja abantu kubanza batura hamwe. Babanze bamanyana. Konka shova batura hamwe bakamanyana. Hatuko bakumanyana bakabura kukundana. Hato umuntu natabire scrap.
kandi kuba scrap atwara murekeho ati shimwe no mutware iwabo nje no musibe kitashikiri abantu bashemeye kuzo mu marriage when they are ready to do it tibya bibingi bishoma baba ready to do it bakarga bakaraba mu kanisa bakagitwa sana how they are going to be ready yabi no buri umukwa kuchitwara ikunka people should be ready to be married ngare bibya enkere nshoma is Taiwan some South Asian country abachara tene bakora contract ke kundra bagumizamo ke kubambi it expires bazumnyinde kunka hati shintu ni nyebuza hatu wajangu babanze babe ready kunko baba ready babaye batura hamwe baba batura hamwe babaye bazaraba manufacturing ati kubara heze kurra ngo tubaba ready already badizira abana hatu bagire bata abana tabacho bagarra munda ngo umuntu agarcha boshugine so ati exactly how aho ngiza kuguma kunka nabwe embarrassments zitunyire nazo ni nyingi ezabandabanize baraba abo kuba nozo mu ngenda tunyina tukoro bugije bwa billions of shillings ubu babacara ngimo mukwenda uranye mwancha kare abacara bonka nabamina bamba amasape kagarubura abacara makunda amasape munonga agenda ubide doshanga nguwe kimwaye muri mwijo yes ngoma kanga kahoka it is very unfortunate nimba sako bantine conclusive solution kungane kintu kitushemye kushoma ho twena tukatunga kuturakitwaze okay kunko magaragaye hariho kumwahereze bibyona gukora wajanga mukama abana bamwe abana baringanye abana izabo batungira amaka atwine omwe no na makamushiki yonkaboje tubakashwira so mwe no mushomwe naboje bashatu okay bana bona bashomire binemera mu tabaka binemera mu yaho nkabona bashomire they have graduated Muturana bo batiro business ya bari bakora business egumizemo bakiriye beyiya abagirumu it is peripheral kugira ngo yes they are interested in it bakora and recently have even formed the family company kunka bakino urumo bakora kwa he we are still managing hati ukora bwo musiniya ya kabiri utwiro mu farming nobu washomero rwo mu farming nobu waje mu politics rwo mu farming wagira ngo buri kimwe cyo yine nahabwa farming urebero mu gashogwayo nikije ashita kugira ngo abana babo batwiro mu shomero tuwabatamu mutuma mahango bo kugira ngo bagume muri gihe cyo kutungire no barabatunjiro bwegese bwaheru bwishomero konka bagume mu backbone no actually abana bitu tukorera na bibindi at the moment some still believe no manya arho I don't know where it is capitalism abantu bakunda kwekorera yabo bashire mwaka ka capital kunka I must say they like farming akomusigazi witu ukubanza akashoma fisheries anda kwa karichi taka winde mu rwego permanent and some contract in the Ministry of Agriculture kunga n'umuntu wiziraha akatujya ati no atiwe I have to make nishimye kuba nyine bonds zanje good enough ito turi yakishara ati yaseye twasiyama zibankana niwe expert wito buyeje direction ntwenda kurugara akore is willing to invest in it when inyacha ekikumusaba mu rumuntu kugira ngo atunge sente zikubasa kumutambuza okay yes abande baba rumuna nibo batandika kuronde cyo gukora kunkata bari hari nitwe in the farming line yes abo kwa narebera abazire benji naba yakoze umurimo gwa mutungire akeza abana bibahiza graduating agira ngo bashora hero baze kurandema nango shanga nishe nargaha na jarabu yashitamerera ngo bahereze umwana w'umurimo kandi ayinemera mu yamutungire akatungwa ko rutoke yatungwe nti akora ki konkoreba na ihereza abana mbarira Kampala ngaho muzatawuni kurondemera kandi akinitaka ebyako basa
ku interesting abana be kuzambaka korana nicyo nicyo kiresire kugira ngo tutwire sustainability mu mirimo yite ya agriculture, and that's why it is collapsing. Kandi nabwo kindi disadvantage umuntu naine square mile yitaka which is in billions of shillings uhura ngo n'abana baziraka ninga baharabu gukora house boy gukora ubusirikare gukora ki akwato bayini acheza kufa they see road the land akwato kore value yayo icyo kiri dangerous ni yanka bazire tugenda kukirohoza nyunkanye abo engaging them konka bingi bakirumba runo burumo kugira ngo batunge stepping stone. They are own. Okay. Yes. Garagawe ni kizoba kirumwe iryakuberire rungi kukiragandi or kwijuka mweno ishobora kwita best moment. Ngewe twa wedding. Wanyuma y'imyaka iri kurenga 20 n'umukazi. Kumwa weddingire wa mutamwe mpeta. It was a good day. Ni kige cyafaye cyabiri. Tujya mu kirega kikakiri kimwe kiri yaho, but the whole day was marvelous. Reja time no jutungota ko direba ko bor free ujitwazota. Reja time ninzo mutabona nganira n'abatahi banje. Natunga makire nintamburamu. Nkahi. Nizo mwediyazi, nizankambarara, nizamasaka nkomo. Ugenda wenkashi ugenda na family. No muntu zayombora mpara. Arho walirera ifu. Life nyoka yangiriri, I was always a busy man. Umutsagazi bwanje, I think I didn't have a lot of time. Akawa abantu bakakira kuri life ubuyuto abendishomeramu. Hati chintagambe unarinde ndakawa. Niwo nkanshome tamu ibiri. Out of three terms. Mukamuri ya system ya by the time you term. Mtaka ya semester. Nibi byo kugira ibya koso wakabitari. I think that's what helped me. So tamu yakasha tokoba nokora. Eyo kubanza kuba nokora. Nkamba ndiani umfamu yanjye ngo kunagambira. And every time the first month nabwo nshome kitweka ninga mugenda. So kuna bingaraka ishomero kikakimanyisa ngo I have to get all the notes. I have to read them. So atungumta omkwezi kwa kashatu uko kuza kukora bigezo. Kako kwezi kwa discussion. Hati nyina ngombe ndi up to date na bituza kuzo discussion hazo. So obundu bwayo babajiranje nwa baya bari umusiriki yunkamba ni benching. Okay. Kandi weekends obiro winkamba ndikwe. All right. So mwentorarire life nyingi tinda girire. Tokazagana mu ndongo ndongo nkanza muwansi ne we. When haron kwibarera wakunzira munonga ubutobwawe. Ninkariha. Can't do it tonight. Do the butcher. Okay. Okwataraho umuntu. Yes. Ijenzo wanje ikereza twendeja. Ubwo no yari yomjenye wetu umwami kamucha Ephraim kandi umwami kamucha Ephraim akabaho kansela arakayi district aha kanso ubiyabire ryantonde takabiriho ryantonde kuyabireho yaba speaker wo kubanza yaba chairman wo kubanza yaba speaker wo kubanza kandi yabukora imyaka merengwa ubwire bwaka yayihumuza yazo farming kunkeja kaje twirimo nangwe tete yazigamba ko munonga bitanagwe no murisa wentama wembuzi wenkoko nahinga umwani nahinga inyanya nahinga ibintu binji munonga. So ebintu bya farming byo burisa no hinji akabitamo manenje kozire ibintu binji yashumesa abana be yayetungura yayebisaho kandi ayinebugamba iri yapasaka mutwaho mbweni uburyo wa uguna ha program ukanyango nicyo wamugabo kandi tukubasaguma koko waburi ikiriza tumejaho twatiri umwanya ugurukwe twa Biyanja neshango mu Ryantonde kandi district indeed nayo na Ryantonde.
and bet komjuni nyine Emmanuel Muchunguzi Gerard Katsabe Prevence Akampuja program reba hindukire ne biho bizori ya Sunday shahina ziciro ejegar kwa muri wa kabiri shaha mukaga guhana nimbendeze birunji byonka mukama